Baculi ngiyafisa ukuthi ke kunina nonke einhlizweni zenu ngiyazi ukuthi umjiko kulungiselela ngoba kusuke kuwafa. Lolo thando ke lokuthanda impucuzeko kubaculi yilo olidale ukuthi impucuzeko kuze kube unyaka ka13 isakhona. So ke baculi ngiyafisa ukuthi ke kunina nonke einhlizweni zenu ngiyazi ukuthi umtshengiseni benimthanda njengeciko elinye elidala. Ngiyafisa ke ukuthi sonke siqonde ukuthi kulonyaka kuzoba unyaka wokuthi ahlonishwe, ziningi inhlelo ezizoba khona kodwa kuzokwenzeka okuhlukile ngoba naye ubenza okuhlukile. Ngonyaka odlule niyakhumbula ukuthi sahlonipha uMajota. Kunabaculi thina esiqale nabendimini abangasasekho emhlabeni esiba nezinhlelo ukuthi senza kanjani, kodwa okwalonyaka njengoba ngisho ukuthi akufani nokwamuntu, njengoba ngisho ukuthi umtshengiseni wanikela ngaye uqobo lakhe for impucuzeko, wayikhohlwa ukuthi umuntu omkhulu, wabeka yonke into eceleni, wabeka impucuzeko phambili. Ngalondlela ke bafowethu ngicela sambe namhlanje sazi ukuthi umhla ka29 August usuku lukaMtshengiseni, impucuzeko yakulonyaka i dedicated to uMtshengiseni.